Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Reng opinyon na ring bisita kay tutuking programa, alin na la opinyon ni Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Mabiyasa tamo sa anong sumuring niya masamas. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga. Pampanga, Pampanga, as na po kanyaman keti Pampanga at makaswelo tamo po, laganas uling aldoldo at intampong pamit-alamitam, akalupa na po niti, keng makaniti mo ng pong oras. Maya paugto kabalen at maya paugto kaya ka-partner. Na ano pong gagawan nyo kanyan? Maugto na ko po, o yarin ako pong mengan. Makapainawan na kayo, abayin nyo kaya papukin kaya katamong programa. Magipagkwentuhan kaya pamo po kaya kayo. Kaya ni pong kaurasan ay ni. Live na live tamo po kaya nga CLTV 36 sa free-to-air TV channel. Makanin muna naman po kaya katamong official Facebook page, CLTV 36 official. Ang po kaya katamong YouTube channel, CLTV 36 official mo naman. Nano pa ta? Inga manong simsuan ang po kultura kapak. Ingi katamang gabulan ng pagbasabalan. Ngayon pong kalabing apat ning Nobyembre banwang 2023. So sakit na, sakit ne. O simple tayo, November 14, 2023. Yes! Nanu pa tayo, biyami po kaya kayo, inimbalita ang mga palyari, keti labuad, kapampangan niya naman po yung laganas, ming gagawan, Jody Burr, Aldoldo, at dakala salamat ka rin kaya katama albe, karakatang viewers, Jody Burr, hello to Choli Palabasan, and Virgie Villanueva Rivera Aman, albe ngayon ni kaya katamo. Makiabe kayo po kaya katamang kwentuhan, magpa-shoutout kayo po, magpa-comment kayo, retang kaya kayong greetings. Jody Burr, nanitang aman mo, retang maglolo, pwede la kene. Deng mag-birthday, deng magbinyag, deng kakasal, deng anniversary, deng bisang pa shoutout, makanin mo naman nung bisa akong maminpin. Kareng kaya kayong crush na talagang malsinta ko karela. Malyari yung idalang kiniking kaya kaming programa, ay kami na pong sumabi. Kitang kaya kayong palsintan. Ngeni puntalan tano man, den kaya kataong pong bidang kabalen, ngening Aldoreng mag-birthday. Nino ren, pakit tanala.
Bala mo nang denot, may nga kay kurugo. Wala mo atanda no pa na kung ini ko. Ali, actually, kasi Amanong may galmusal. simswan, no? Pero makanyan man, happy birthday kang Christine Dimitri. Happy birthday kaya ka, pila nakambanwa lupa kang mag-debut kaya picture mo. Yes. Ay no ko ne, sana masengki ang birthday celebration, kaya bingki ang pamilya, ang pong kakaluguran. Happy birthday, Christine Dimitri. Happy birthday, Boss Oliver Sampang. Nano pong handa, Boss Oliver? Ating kang papanset, ating kang pasanghay. Wishing you good health kaya kayo. Ang poking kaya kayong pamilya, sana pakabsiyong anding kaya kayong bisita. Happy birthday, Boss Oliver Sampang. Birthday na mo naman, Yan. saguli, tinyang kawangis ini. Atin niyang kawangis, ihil parungaw. Happy birthday kaya ka. Nano mong tawuken, Hil. Eh, ako yung balong nung maya tiyan ko kanini eh. Bayo kaya kanya ni Hill. Wow, ne, kawangis na yung pare kong Toti, pero wala mo mas pogi eh. Pare kong Christopher Parungaw. Sana masayang kaya kang birthday celebration, Hil. At sanan mo na yung manrugo, idjenalo, ipagsaron mo na yung mas maranon, nung iagad, midatangke kayo. Happy birthday kang apong Denang Olalia. Yan, kay Apo Nening kaya katamong dating editor, kay CLTV 36. Apo Neng paring LG Wow, Mala. kawang Stephen parang Edgy, apong Denang. Wishing you more birthdays to come. Pangadimi miras kayo pong dinalan. Bakit ang akwaya po itang pamiyaning Kapitolyo? Yan. Istong miras ko kayong makanyan, ayedad balo ko, 100,000 Yes, yung pamiyada. correct. Kareng miras, 100 years old. Pasibayo po, happy birthday, apong Denang Olalia. Happy birthday mo naman kang Mia Apostol. Ay, ba't, Sagli, what, gawa neng, 17 ka pa ha? 17 ya pa, what, 17 ka pa kaya picture mo, pero ngeni, pila na kambanwa. 17 apin nga ni, o titang kaya katamo kay, o Ay, petuane. ay, Kaya kuya ay nayatangga atagap niya yan. Makarine, sorry. Ay, Rugo, Mia, ika, peka anak diling, 75 years old. Hingat mo, sinapila lang niya 17. Ika, Rugong, mi pasobra yung number 5. Pero makanyan man, wishing you good health, dakal pang blessing, siga na ganasan ang pangarap mo kayong biye. Agawa mo, dakal ka sanang akwang regalo. Happy birthday, Maria Katrina Alfonso. Happy ning palsinta ng Councilor Renz Canlas ini. Ning Balen Bacolod. Boss Renz, nano pang gagawan mo, Rugo? Na, Mama Kat, sana masayang kayang birthday celebration, eh? And sana, di na nakang mal a regalong Councilor Renz Canlas. And siyempre, dapat maglibriya buong pamilya Councilor Renz Canlas. Di naneng malalugod. Malugod. Oh. Diyan po talaga yung kakatamong Councilor Renz Canlas. Again, happy birthday, Madam Maria Katrina Alfonso. Ren po rin kaya katamong bidang ening Aldo, nung atin kayo pa pong buring itagal, nung atin kayo pang buring igrit, open niya po, in kaya katamong programa, lain niya, babantayan mo yung Jody Bar, in kaya katamong comment section, baka nita, kakit mi po, nakayabay na kayong kwentuhan. And yan, speaking of which, yan, sabi na pong Maria Cristina Pedraya Lapus, shout out, Mama Baby Divina Pedraya, po, Mama Baby, iba't sabi na pong Maria Cristina. Ano minano kayong... Mama ne, Maneng Maria sagli, Cristina, makanta i-baby. ita. Mama ne, pero baby yan eh. Wow. Diba talaga? Wala mo nanay baby. Manal ba yung kasalukuyan ng kikatamong kakalaguran na Ray Riambilio? Padre, kumusta na ka? Mimingat kay Ken. Sesen Meng Masalese, Imaring Des, ne?
Wow, ayan, happy viewing mo naman. Chuya kanyan keng Italy, Tita Edita Parungaw, bayoneng katuwangan ko. Ayan, chuya keng Italy, pero malbe, kaya katamo Jody Burr. Sana chuya kayo keng masales ang kapilyan, Tita, ikayungan ken, kaya bay, Tita Lucia, ampoy Tita Linlin. And to Zumba Craze, Maya pa, baka poching malago, ampo ang koyang pogi. Greetings from Gardena, California. Kung saan, nung no karenda kalpo ang Gardenia, keng Gardena. Gardenia, baka naman. Wapo tang muli, tandaan ko may comment ya muli kanu kayong Pasko, yung Zumba Craze. So malaman, magdala yung Gardena. Gardenia, baka O yan, naman. Jody Burr, nano naman yung kakatamang question of the week. Wata po ating kayo pong buring i-share king kikatamong question of the week. Nanuya, palto yun palagay yun Nanong balok mong pigasusan, pigamitan king kikang 13-month pay. Pero balo yo, kareng aliwata mong kabalan murugo 13-month pay nga kwada. Yes. Atin lang 14-month, atin lang 15-month, atin lang 16-month. Kitang kilala ko Reynaldo Bravo Jr. ay rugo hanggang 31 months yata. Binuuning kalendaryo. Atin niya po. I-send nyo na po rin komento yung kung anong gawan nyo kareng kaya kayong 13-month pay. Basan tala po rin kikikatamong programa. Ang gapotang mayariya. Wow, din kasi ngaliwa November pa mo at tatanggap na rin kapit na. O ini may kibay pare mong Cray. Pangasanting yo, ampong pangalago, padre. Siyempre, ka naman. Birds of the same feather are flying together sometimes in the morning, the evening, the afternoon. O yan, o hindi naman po. Maya pag-uugto po kang Miss Janet Kaiser Santos Amanalbe King Kasalungsungan. O bayo katabi paso sa Jody Burr, karang kiyaktamong greetings. O hindi na po rin balitang balan, balita Keti, Labuad Kapampangan. Po kumpleto yung kapiesta nung alang pamangan Jody Burr, ang pong panyalwan. Inya naman bang lakwas yung maging masayaing pekaan tabayan ng piyesta balang Christmas season, magsadya na lang naman ding exhibitors King Food and Trade Fair na ning Giant Lantern Festival ngayon Banwa. Makibalita tamo po kang Liana Kanilaw. Masisumangid na lang ang magtindang bibingka at tsokolating batirol katuklaran ni Berman. Pakaslag na lang naman ding mga lagong parol, magumpisa ka ring dalan ang gana ka rin miyaliwa pang lugar at pasyalan. Kaya ang syudad San Fernando aw sanda namang Christmas capital na ng Pilipinas, lakwas yang maging masaya ang pamagselebra keng kebay tanan ng Ginong Isokristo, pauli na ng ligligan dareng iganting parol. Bukod syempre ka rin obra maestra dareng 10 participating barangays ay ang highlight ng Giant Lantern Festival, kumpletuan na naman ng mikas ang Food and Trade Fair bonggang kapiestan. Ma-picture no naman ding produkto ng Kapampangan po, from food to non-food. Pero pagkat ng food fair tamo, siyempre po automatic puro lang ang pamangan po itan Pero in pong highlight ken kailangan ang mga tindang tusok-tusok Pero ito pong ready to eat, pong pansit so dito po talaga food lang mo yatang king mismong kitang magumpisa kitang ligligan before the ligligan parol. Kita naman pong kaya katamong trade fair, dito po combination nala. Agpang kang Department of Trade and Industry o DTI Pampanga Director Elenita Ordonio, ama nalakaran muna mang pamuntok na ng Trade and Food Fair Committee ng JLF 2023, pipilinan na nalaking kasalungsungan ding marakala applicants para king mesabing fair. So all systems go Actually nakalakal aplikante kitang food fair Kasi pero kami, we will do the filtering kasi po ating duplication. Kasi po pare-pareho latin but we're doing that since the start naman na mag-hold tamang mga food fair. And then for the trade fair, wala pong masyadong concern ka rin kasi these are the regular MSMEs tamo na talagang master yung magtinda ka rin malls. So wala pong problem at yung talagang wala mo listahan kareta na the usual, they know the process. Lang maging problema. At saka madakal tamo po talaga bisang lungob. Siguro pin, the intention is para manakita naman during this holiday season. And we are still encouraging naman itang bayo to join. Peki sabihin dala naman kanurang MSMEs ang magsadyang something unique ang produkto. Kasi sabihan mo naman po karit ng kakatamang makiabek and trade fair. Sana po kaya katamang trade fair within the festival,
magkaita mo, medyo ba yung produkto. Ne po, alwa po yatang parati. Wante po sabi da rin, customer tamo, rin sasalina, panay makanyan, pero ngayon, atin tamo pong highlight na ba yung produkto. Maganap yung trade fair king Watermart from December 10 to 12 at Robinson Star Mills manabat December 15 ang ganang January 1. Malyari yun naman na-enjoy ang food fair king mismong festival grounds kay Robinson Star Mills from December 15 to 17, December 22 to 23 at December 29 to 30. Kani po San Fernando, kaya lang natin tamong native delicacies, data mo kaya katamong nuts, kada tamo naman pong kaya katamong non-food, kaya lang natin pong woodcraft, kaya po ating pong mga tindang siguro, yan po medyo ating ng tindang chinelas, ne? And all other po na baka lantern natin na mo jang late ng bagyan. So, masanting niya pong venue para po ma-promote lang yung produkto ng Kapampangan. Agkatana namang ordonyo ring publiko at tumagon at suporta king Ligligan Parol at karang mitalakad booth king trade at food fair. Po, yung intention na po kasi nitang kitang food fair, kitang Giant Land. Aliwa po itang sabi dapat, aliwa itang manakitan is to provide na pamangan. Karito pong manalbeta mo after the, within the festival. Ano po ng after the festival. So we'd like to invite po rin din kaya katamong Fernandino and all others outside San Fernando, Pampanga to join us in the Giant Lantern Festival with the side events po na food and trade fair. And of course, ito pong pinaka-importanting event, itang Ligligan Parol that will be happening on December 16. Ako, Inke kayong Talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. So karen pong Manalbe, tumagon kayong Giant Lantern Festival, kita pong kikatamong competition night. Makatalakad no po rin kikatamong miyayaliwang booths na ning trade and food fair. And balo ko, mika weekend jam mo naman iyan. Nung nuka rin, local products na po rin akitsu karen karelang po. Supportan tala po rin kikatamong local businesses kaya tipo City of San Fernando. Malyari lang sali po tang kahit taglusla ketang Giant Lantern Festival area nung muntala ketang mismong December 16. O yan, bayi tamo munta ketang tutukita ang balita Maya Paugto, Janet Timbol Muñoz at Derek Kaiser Santos. Magpa-shoutout lang kaya katamo. Shoutout po kareng Magobra keng Arayat National Park, especially to my dearest brother Dek Dek, belated happy birthday. Nga na pong Ate Marisa Chodoro Obsena na Manalbe ngeni. Dakala salamat ate keng kaya kang pamanalbe. O ini po good news kareng kaya katamo pong party goers at po sa mga gusto pong maka-experience ng world-class nightlife. Binuksan na sa Angeles City ang bagong Elysium Super Club na kayang-kayang makipagsabayan sa mga high-end bars sa Bonifacio Global City o BGC at sa Poblacion, Makati. Silipin natin ang masayang happening sa kanilang grand opening sa report ni JM De Jesus. Hindi na kailangan pang bumiyahe patungong Bonifacio Global City o sa Poblacion, Makati para ma-experience ang world-class nightlife. Binuksan na kasi sa Angeles City ang newest party destination, ang Elysium Super Club. Elysium means like what we put here, it's elevating your nightlife experience. So basically, we wanted to be unique dito sa Angeles kasi as far as we can see, wala pa tayong katulad ng ganitong bar na kumbaga ang focus is the people who wants to go out and have fun sa mga nights na wala naman silang ginagawa. World-class at handang makipagsabayan sa mga high-end bar sa bansa ang Elysium Super Club na located sa Enclave Complex, Phil-Am Friendship Highway. Yun nga po, yung mga sasabay kami sa mga bars talaga or clubs ng BGC para yung mga kapwa natin Kapampangan, they don't have to go all the way to Manila just to enjoy this kinds of fun. And yun nga, yung lights namin, yung music namin, it's all state of the art. Mga performers namin, mga DJs, they're world-class talaga. So, and malay natin, may surprise din kami international performers next time.
Bilang isang DJ, naisip daw ng owner ng Elysium na si Ralph Williams na isang venue ang Elysium para may pakita ng ibang mga kabaleng DJs ang kanilang talento. Isip namin is, why don't we just create a super club where lahat ng mga DJs can express themselves, express their talents when it comes to the music industry. So technically, nag-start siya nung time na naisip naming mostly kasi yung mga bars dito, it's small bars. So yung music na may tutugtog mo lang is pang masa talaga. So dito sa Super Club, it's open format. So lahat ng mga DJs, sinahayaan namin silang tugtugin yung genre na gusto nila. And in that particular situation for them naman is na-express nila kung sino talaga sila. At syempre, mas masaya ang party kung may food and drinks. Kaya naman specially curated ang menu ng Elysium Super Club para mas ma-enjoy ang mga patrons nito. Open ang Elysium Super Club from Wednesday to Sunday 9 p.m. hanggang 6 a.m. Kaya iyain ang barkada and don't forget to party responsibly. JM De Jesus, CLTV 36 News. O karang party people Ken, correct. eh na kailangan lumawat mong tamihan nila po para miyaliw ang lugar kilwal na ning Pampangan nun At so na po king Angeles City Elysium Super Club. Ken na kayo mag-party-party. Yes. Mas malapit. And syempre, drink moderately. What? Treng Kapampangan, baluta naman Jody Burr. Mahilig la kay nga pamagsayan sumangid da rin, dakala pagsubok keng biye. Sabi tamo pin, magbalik ta na kay nga back to normal at metong kareng etamo alakwan ing pamagsaya ing nightlife lakwas rengkeng syudad ning Angeles. O ini po, hello to Chris John de Guzman, amanal be kaya katamo, dakala salamat si Doc Al, amanal be mo naman kaya katamo, itaglos yu po yan, Aldo bakan laganas kaming ating kayabe. Good news naman po inig para kareng motorista, ating tampong aya sana rollback ang presyo ng petroleum products ngeni pong Aldo naning Martis November 14 kasanting nga balita. Bigbabaya pong hanggang 3 pesos in presyo naning balang litro ning diesel. Jody Burr kareng motorista yan Atin muna mang 70 centavos rollback keng presyo ning kada litro ning gasoline kabang 2 pesos at 30 centimos naman king balang litro na ning kerosene. Ini na yung 3 Domingo ning price reduction para keng diesel at kerosene kabang kadwa naman para kayong gasoline. O pagas na kayo Nangyamig pagas. Big mureng gas. Ang buri ko sabihan, crudo diesel, gasolina. So bakit nang makatipid kayo, midagdagan din pamalengke yun Yes. Then bibe yung i-entrega yung kareng asawa yun. O, yung digital viewer of the day, tamo Jody Burr, pakilala mo na. Okay, yung kakatamong digital viewer of the day, lawen tayo nino yan, Nanya Lagyo, i-rate. Alo ko yung makapustura yung kakatamong abak na balen, Paulo G. Santos. Sabi na pong Rainer Silverio, yep, already detected na sa For the Box ko. San Fernando, Pampanga area. Dakal salamat Sir Rainer. Kaya po nung bisa kayo pong miyabi ka rin kakatamong digital viewer of the day, mag-selfie kayo mo po, kabang malbe kayo CLTV 36, kabang mag-digital test broadcast mo. Send nyo na po rin pictures yung official Facebook page na po ning CLTV 36. Pabalumi naman iba't po kayo December 1 to 6, 2023. Yes. December po yan. Mag-umpisa niya po yung kakatamong digital TV broadcast, mag-umpisang alas 12 ning ugtong Aldo, ang gani pong alas 9 ning Bengi. So may dagdagan niya po, nung dati po 7 p.m. to 9 p.m. Ngayon po 12 noon to 9 p.m. niya po. And listo pong added tech yun na kaya po, kaya kayong digital TV box, digital TV, at numahakable kayo, makasubscribe kayo karatang kaya kaming partners, mas malino at mas masala, yun na kaya pong ILBN. Nung pong sakasakaling kikaurasan na ito, sinubukan niyo pong malbe CLTV 36, kaya po ikwa, pota po analog niya pa, ing TVU. Ing solusyon po gen, malbe na sali kayong Bayon TV, or sali kayong Afford the Box, digital TV box,
O kaya naman mag-subscribe kayo karen kay kaming cable partners. December 1 niya po yan, pero ngeni po, November 14 hanggang pong November 30, 7 p.m. to 9 p.m. Yapa mo rin po ikikatamong test broadcast. Pero ang tabayan niyan, malapit niya mo po in December 1. O yan po ne. King kakatang pa magbalik o ini na po ing meto nga masanting nga event asa sadyada po king University of the Assumption. Nung nanuya po yan, ako po maglipat channel. Bakan ta, makapakyabe kayo po, tametong kayo kareng alumni na ning eskwela. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Magbalik po yung kayong programang Nano Pata. Pa-shoutout la po rin kaya katamong supervisors, daring security personnel, kaya pong
kabilugan na po ng Laos Group Compound. Laos Group Boulevard, ang pong Laos Group Compound. Yapin po Sir Atencio Ramon, ang po Renz Tamayo. Nung pwede po kano, papansit ko kaya kayong tauhan a security guard. Keep up the good work po, kaya kayong pamag-maintain, kaya pong security, kaya katamong kumpanya. And Jenna Lu, bala mo at ating kang kayabi, Ken, ilang kakwentuhan tamong yan yung kaurasan na yun. Isingit kay Pamu Sagli, itita Weng Laughlin, magrasyang Aldo po kanu, at sing Malagong Jenna, and syempre ko yung masanting Jody, Amanal Be po kaya katamo yung provincial directress na ning Mutya ning Pilipinas. So apin yan tang Reyna, daring Mutya ning Pilipinas. Yes. Yapin niya yung Reyna, Uwa naman, tayak ko yung corona. Atsuya kayo. Uwa. Okay, pami katagon po ngayon ni Muntatana kayong pami talamitam tamong yaning Aldo. As na pong kanyaman kabaleneng detang tao pong waluta nang kakita kasabing pasibayo talang kayarap. Inya makanyan keraklan po kare nga alumni excited la na ning mikaka-homecoming or any activities na kailangan la po kay nga karelang eskwela, kay karelang alma mater. Kani po kay University of the Assumption, mo kabudre yun in karelang sa Sadyano ne meto nga pong Fun Run for a Cause. Kaya bet ala po kayong kwentuhan, di na Ma'am Michelle De Vera, alumni president na po ng UA. And of course, Sir Dax Nathaniel Bondok, ing PIO or Information Officer na po na ning alumni. Ayan, so ngayon po, dinantala pong pamikatagon din, kaya katamong bisita. Ayan pong kaya kayong buring i-shout out, i-greet, malagad kayong matitibi, po taragureng kayabe yung alumnus, makanyang ka Michelle, ayal benda ka gen CLTV o temo korgusin out out, Ma'am Michelle, go ahead po kaya kayong greetings. Sana ala akong kalingwan. Apo sir, maya pa po kaya kayo nga manalbe, kening nanu pata, kening kaya katamong programa, karen pong seganaga ng Kapampangan. At lalong-lalo na po karing seganaga ng Assumptionist, maya pa po. Medyo matipidya po, Ima Michelle, kayang pag-greetings, po takanutin niyang kalingwan. Kaya betaya naman po yung Sir Dax. Sir Dax, kumusta ako po? And kalupa na po ning abangit ko hang Ma'am Michelle. Go ahead po with your greetings. Maya pa oras po, kaya katama, kaya pong kabalenta mo po, Manalbe, at makaantabe po, di mo po kayong telebisyon, no, pati po kayong Facebook page po ning kaya katamo pong programa, maya pa, kaugtuan naldo po kaya katamo at maya pa oras po. Shoutout po kano, karen po kaya beme pong information officer sa ako na, karen pong kaya beme po na officers po, ken po UA Alumni Association po, alimo po king college. Pati po karen king grade school alumni association, high school, junior high school alumni association, senior high school alumni association pong of course po king UA Alumni Association po. Shout out gan po kaya kayo. Sana po we're making you proud that chutam po ken of course we want to say shout out din po at magpasalamat at this very moment to CLTV 36 as one of our media partners po. Kenny pong home run ay half marathon event na malyari na po kayong January 28, 2024 po kayong CDC Parade Grounds po. Balo mo, Jenna Lu, Yeah. maranon de sigurong dadaki ning home run. Bakit ang makapagsadyala? Bakit? Siyempre mag-December na. Nakalafangan ganyan. Bala mo sabihan na mga na kayong mga nakongeni. Wow, bakit January. yes, mag-burn tamong fats. Pero bayo tamo miras ken detalye na ning home run. Buri ko pa mo nga balo ka Ma'am Michelle. Ma'am Michelle, kumusta la po rin kaya katamong alumni? Kumusta ya po yung association na ning alumni kay Assumption? Active la, dakal po active. Right now po, very active la po ring members tamo kay Alumni Association, especially kaya kami pong officers, so comprised of different disciplines. Miyali awala po rin kaya katamong kayabe. And yan po, pauli na po nining home run, abe tala pa po na magka-synergy la retang atlong alumni associations. Manibat keng grade school department, high school department, makanyan mo naman po yung college department. So, we came up with this UA home run for a cause. Nano ka ma'am, college alumni ka or nano ka nga? Actually po, high school and college ko ma'am. Apo. Nano So, kayong malibat- bring i-share, nano kayo pong batch ma'am. King UA.
Pila mo pong banwa yung kaya ko ka, Sir Dax? Ako po wag yung sagutan ta, sir. Medyo lumabang ko po. Kaya malapit siya pa po yung kanako. Mas ari ka, sir, na ano yun? Kaya ko po, college ko po, Bachelor of Arts in Communication. Graduate ko po 2016. Ren pong halos pong kayabetan po CLTV 36. Bala mo po, kayabe ako lang pong mag-aral. 2016 ko pa mo po. Ita po, anya po, masaya ako po, sabi ko pin po. Yun po kasing home run, sir. Balam po, nanganak po na din ni President mi, bakit mo home run? Wow. Burimi pong magbalik muli at balikid pa si Bayo kay Assumption. It is our very mission. Alimo po itang after Christmas, mamulay mo. Correct. Kumbaga balik alindog, aliwa po ita. Aside from that po, ini pong pa magbalikid tam pa si Bayo kay Assumption. Ini mo naman po. Siguro po tinubod na kaya po rin kay Babo. Ang po po rin kaya katang kayabe po. Bainta po maging instrumento tamo. Because proceeds of this event po, mirasla po king scholarship and outreach programs na po ng UA Alumni Association po. Alimo po yung college. Then sega na gana pong Alumni Association. So sumawap tam po. Lalo na karetang bisang mag-aral king University of the Assumption. Sabi dapin po, UA is a school or university for the poor. And we are here, the Alumni Association is here to help reach out and send them to school. So sabi mi pin po ba ito mabayat? Ang pisopan-sopan tala, ikatampong alimo po rin alumni. Detangan pong bisang dumake, mamulayi, at mamiyasawop karene pong mangarap ang mag-aral po. Deng UA balokwatin lang kay Ren motor ren ni Francine. Ni Francine kasi kaya Assumption. maganaka, mayap, Biasa mayap maganaka. diba? Virtus Scientia Comunitas. Okay, Ano kita po? kasing pig-aralan ko kay kami Scholar ng bayan. Ngayon ay lumalaban. Pero Ma'am Michelle, makanano po conceptualize ini. Atin kayo bang kayagnan a okasyon keng UA or ting ay isip mo ba't itamo miyagumagom itamong alumni association, grade school, high school na pong college na ng UA? First time niya pong gawan. Yes po, ma'am. Yung UA Home Run po, first time niyang ganapan niya ning banwa. Pero ring programa tamo po kay ni, kumbaga, maging sunod-sunod tuki-tukila. Ilatag mila po rin, uling mo muna po, buriming biyayan itang Assumption Pride, nung ka rin mumuli, magbalik la ring Assumptionista, at makanyan mo naman po, open miya ka rin sa Blanca, Pampangan, ban kanita apakit minano po, itang kalupan itang sinabi mo na din, sir, datang kaya kaming motto na Biasa Mayap Maganaka, Siyensya Virtus at Komunitas. We focus more now on community service, o ring burimiya pong biyaya nitang vision na ning Assumption, na makanano tamo pong makasawop ka ring pakakalulo, bantamidina nila pong pagkakataon makapag-aral. So, kaya rin na po nining home run, ating kami naman lalatag after na po nining event ay ni Ausan Minemang home court. Okay, pero in home bitinan court, tayo pa. Wow. potata niya ragu pisabihan. Pero, api sabi ding masalese ni ding officers yu, wakanan la kaya, may ka-election kaya ka rin, syempre, naman biro-biro yung mag-officers. Pero, kaya mong kabalik na ning kiyakatamang programa. Karantahan na po, kutang karin kiyakatamang bisita. Makanano pwedeng makiyabe. Nung mong ako taga-UA, taga-AU ko, pwede kong makiyabe. Alawa kong eskwela. Or talagang bisa ko mong mag-run. Pwede ko bang makiyabe keng home run project na ning Alumni Association na ning UA. Yan po yung pisabyan mi, kaya po pa magbalik na ning kiyakatamang programang Nanupata! Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga. Magbalik po kaya kayong programang Nano Patas. Pong kasandingin kaya kaming pisabyan para kilya po kayong kasandingan ng pamikakataon, ng pamibuklod na po rin mayari kaya pong UA. Pero ako kasi, balo kong ako biyasa kayong running, jogging, balo ko kasi eating. Nga po. Pero taglusta mo po yung pamitalamitam ka rin kaya katawang bisita. Kalata ko mo sigurong danupan kayong kaurasan na ini. Ma'am Michelle, bayo tamiras kitang home court, kayo tama ang home run. Makanano, makyabe, kening home run tamo. Nino rin pwedeng makyabe. At pwede naman mag-register kayong kaurasan na ini. Opo sir, in home run po, open yan to everyone. Second na pong bisang makyabe, makapakyabe lang. Second na pong bisang makyabe, anak, matwa, regardless po nung nanoy kanilang edad, baka pakyabe la. So, bubuklat mo po yung home run, karing second na ng tawang bisang makyabe. And burimi po na bagiya po sana ini na apag maragol tayo bilang Kapampangan. Nalimo po bilang assumptionist at bilang Kapampangan na magiyang first ever school-based organized half marathon fun run event King Clark. Kasi nung kakakit po rin aliwang eskwela, mamulay ila King Clark, pero alino man Kapampangan University. So ito po yung metong tamong inka rin. And pwede lang pong mag-register dahil bisang makyabe. Atin kaya pong FB page, itang UA Home Run. So paki-like and follow po. At ita pong guidelines ka rin, atin ding contact persons, nung atin ko pong QR code na bisa ko pong mag-inquire or atin ko pong kutang. Okay. Burik ang kutangan ni Sir Dax. Makanata aman yung naramdaman kaya kasi ako masyadong familiar ka rin terms na ning fun run. Itang aman man yung half marathon. Nanong buri ng sabyan. So half marathon event siya po yung kaya katamo po yung peka makanay po pang Kapampangan. Yung peka madayo pong Peka malawot. Pulayan po is 21 kilometers. Okay. Pero yun pong kaya katamo pong home run at niya pong 2.5 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers, and po pong 21 kilometers. So, then po, maganap langan po, simultaneously po, bali at niya pong assembly time po pong gun start, mo po itong 2.5 kilometers, 5:45 ya po, 6 a.m. yung kayang gun start. So, miyayaliwalangan po rin, basic itang agyo at kapasidad na ning metong mamulay. Again, it's open for all po. Aliya po limitado mo po, tapo, malilituta mo na pang-alumnayan pong assumption is ali po. Reta pong
running enthusiast po na Pwede. bisang mamulay, Malyaring talaga malyari. po magkay kareng marathon, kareng triathlon. This is a good way or a good escape po ketang karelang training. Bahinta naman po yung piyangantang holiday season. Yes. Manakbag naman po. Hanggang pong sabi natin pong Sir Jody, talagang in talent is eating. Ali kaya po for running, pareho kaya po talent. Ang po pong hobby, apin po ito. And ito po for our registration fees po for the 2.5 kilometers, we have 600 pesos po. For the 5 kilometers, 900 pesos. For the 10 kilometers po, it's 1,200 pesos. And for the 21-kilometer run po, it's 1,600 pesos mo po. And again po, ali mo po rin ang bisang mamulay rin pong companies na burida pong magkabalik-alindog program la, pwede la rin pong makipag-partner kaya Katampo. And we will be glad to accommodate them. Yes. Okay. Wow. Sige, Ating Jodiver. pamong Wow, Migkayan, ikit Kevin. nag-comment, sabi na pong PJ Munoz, po takilala yung PJ Munoz, sabi na, you ain't run, you ain't goal, you a One high run, school. one goal. O ito, one run. Saksya po, one run, one goal ya pala. Galing, Thanks eh. for the correction. Talagang aliwala talaga kaisipan din kaya katamong taga-UA, ne? UA High School 98 Silver Jubilarians. Yes po. Kaibat, Janet Timbol Munoz mo naman sabi na 5 kilometers, magsidbi na ako, ana. Dahil nga anak ang po mga to, pwede na 2.5. Detan 2.5, mana. Jody, pwede na kang 2.5. Pwede naman lumakad. Mama, pasubuyo ko po Talagang ata. susubuda ka, Jody Bar. Talagang aamoy utanda ko ata. Pwede pong gumulong na mo. Baka pong po makaing masakit. Itang pamagsadyayo po, kumusta? Ating kayo po bang kayabing organizer kanine? Kini pong home run? Actually po, kumbaga kami organizers, organic kami nga na assumptionist and alumni officers na po. Pero ketang run itself, so atin kami pong kayabe, detang run organizer mismo, ketang day of the run. Pero karing preparations po and marketing, kami po mismong officers ng Alumni Association, ding makanyan mo naman po kayang tabe miya po yung management ng University of the Assumption, ding offices po, makanyan ding estudyante mo naman manan tabela po kaya kami at ding seganaga ng mestra. Sobro na sabihan, makalatag no reng just in case, ambulansya, ding kapulisan, ganaganang marshal, ne, makayetsu na la. Ikasantingan pining sinabi ko nandin, ne, ngayon pa mo magsadya na kayo. Kasi eko pwedeng kabud-kabud na makyabe keng makanyan. Delikado ito. I think a week before or 2 weeks before, mag-run na kayong ditak-ditak. Baka tang isadyayin kaya kayong katawan. Wow. Sir Dax, as we speak, atin na po bang mag-register o mag-pledge group na makyabe po kayo ng kakatamong home run? Opo, dakal no po, rin kaya katampong mag-inquire. Alila mo po itang pametong-metong eh. Atin pong companies na mag-reach out kaya katamo na ini po, timo po na po natin ko pong akasabi na ini po yung metong yung maging incentive kayang employees after na po ning holiday season. So atinta na pong makanta, ngayon po manyadla po details kaya katamo na makanala makapag-register. At itapin po, hikayatan mila pong silipan mo. Yung kaya kami Facebook page, like and share da niya rin po, bahinta po mas apamalita tayo pa po. Kareng kaya katampong kabalen ng po pong kakilala kakaluguran, no makanano po yung pa-mag-register. At again po, ini po Amy na mumuna katamong Pampanga-based university to organize this event po, and atin tampon deadline for registration, that's gonna be on December 15, 2023. Karine po itang kaya katang deadline at deta pong ng visa pa pong tagal. Open naman po hanggang 10,000 yun nakatampo naman ng CDC Parade Ground. Correct. Akin siya po yung Sir Jody ka rin. Sabi natin po, mamulay yan, 21 kilometers, sir. Sigurado kayo pong padturanda kanyan uling may commit kayo po ketang 2.5. Ikatangadwa, sir, sige, nung alipo pulay, gumulong katang pareho ka. Ating na yung pong pampalubag lobi, Ma'am Janet Pasibayo. Ating makadyang danom, ampong pokari. Ampong pamangan. Kay bat,
Ay ba't mo kamumuling maranok? Oh, Sige yes, sinabi na. pen, Ma'am Janet. Ay, ni ati mo naman, ati nga naman in-announce si Sir PJ Munoz, ne, meron nga ka rin contact persons, tamo, ne. Sabi na, biggest delegation king home run will win an overnight stay at a private villa Ating po palang in mga niyan, ating mga niyan, Sir I-announce Dax. niya pa sana. Ay, Ito po itong biggest delegation natin tamo pong partner na of course po, dito pong mga regular delegasyon na sa pin po ka rin grupo or company atin lang pong free. Makana niya, ma'am? Sige. Dito pong biggest delegation in group for duwala pong kategorya, kareng assumptionist and then karetang outside persons na may kayabekeng run na group. So di nagtala pong pakonsuelo, apin po itang free villa accommodation for one night accommodation po ne. So bakan tanong bisa lang magkaroon gathering da after nanining home run. At inala pong pupunta lang na villa. Private kaya po ita resort. Okay. Sige. Irita na king home run. Ating nga banggit nandin, Ma'am Michelle. Yes. Ita namang home court. Pabala ka ng home court. Nano naman ta hanggang makuyad niya mo. Ita pong home run, so kalupa na po ni sinabi ko nandin, sunod-sunod la pong activities reni. Ing babalakan mi po kayari na nini, ilatag mi itang home court. Ing home court naman po maging alumni cup, basketball naman po ita. Bakanta, muli nila po kayong UA. Tapos, home run, home court, homecoming. homecoming. Ay, galing na. Makanano na after home court, homecoming. Api na. Sige, sir. Karin naman po, so home run, ini po yung pinaka-focus tamo ngayon, and then nilatag tayo po yung home court, and then homecoming naman kata Sir Jody. Aming malyari po sa may pin po, burimi pong magbalik, muli kayong pasibayo, at balikid kayo po. Nung no ka rin kayo man po ngayon, metong po kareng rason is yung pibatan mi, yung University of the Assumption. Anya po, at saka ka rin po bika election na bayong officers. Yung taulimi po ata 2017 ya pa, 2019. Hanggang po ngayon yan, chuke pa before pandemic. Anya Balo po. ko kaya tagkatan nyo na mag-home run, mag-home court, homecoming. Bakit? Kasi ngayon homesick la. Homesick la kaya agkatanda kong tumagon ngini, makyabe king home run. Yes, sige. Oh, pwede. Kapilan niya ini, kapilan Sige, niya. announce mo na, Sir Dax. Panagkatampo ngayon ni home run, one goal, run with us po and be part of this remarkable event here in Pampanga po. This is going to happen on January 28, 2024 keng CDC Parade Grounds po. Kareta pong ganang bisang mamulayi, pupulayi, karelang Peglokwan, Peglolon, joke mo po. Karen pong ng running enthusiast po, family. It's a Sunday po, January 20, 2024 is a Sunday. It's a family day. You can run with us po. Let's make it a family bonding. Ima, tatang, anak, pati pureng apo, basta't alaya pa po arthritis yan. Pulay tampo gawin tayo pong family day at miyabe-abe tamo mo po karin maging masaya tamo mo mamulay na abern tano rin pengan tam during holiday season makasaw tapa po lalo na karetang less fortunate tang kainakan abisa pong miyawon kembye at mag-aral po king University of the Bisa muli, Ma'am Michelle, Nadyo echo abroad, malyari. Opo, sir. Mag-register, Po opo. na, ngayon pa mo po, ring at abroad, at inla pa pong adwang bulan, nung bisala pong muli, welcome kayo nga po at panayan da kayo po. O kaya, muli lang Pasko, isaganda na yung kanta. Opo, hanggang next- extend din sir, datang mumuling Pasko. And in deadline of registration tamo po kaning home run kanya pong December 15 na po pag kami po kayong December 15. So kayari na po nita reta pong bisa pang mag-register. I-welcome ta na laman po. Pero yung deadline tamo po talaga December 15. Yes. Doon ka lang mag-register, ma'am. Mabilisan. Akin pong kaya kaming Facebook page, atin pong guidelines ka rin, ating QR code and Google Sheet. Bakanta po makapag-register na lang. Okay. Okay, kabilis po yung oras. Tamo yan po yung karelang kaya, Karelang Scan nyo na po yung QR code. QR code. Iscan nyo na po karelang pong bisang. Makiyabe. Dakal po salamat, Sir Dax and Ma'am Michelle. Kabilis po yung oras tamo. Bisa ko pa Wow. Bisaya talaga mula sir. January 28 sir, may kitikit tamo po. Panayan na Mga kayo tana po, sir. mo! Abili at tatagali, Sir PJ. Mabilisan po. Eto na magkanta. We will have a home run virtual run also for those abroad that wants to support our cause. Oh, Actually po,
Tagal kaya po ne. Oo. Kaya pin po, even po karetang ala physically na ela pwedeng mamulay. So ating pong virtual run, makanyan mo naman po kaya sinabi ming magiya pong family day ini. So open for everyone. Kareta pong makapumalay. Atin pong other activities din na ilatag tamo ka rin. Kaya ating kasanting na pamangan, pala. ating pong miyaliwang karetang boots O ita, tamo ka karin rin. na ako mo. Sige. Karan na ako mo, dakal po salamat, Ma'am Michelle, Sir Dax, sa inyo pong oras sabi niyo kay kami. Pasibay po, January 28, 2024, home run na po ning UA Alumni Associations po. Suportan tayo, ang gambong ako taga UA, malyari kayo pong makyabe. Oy, Nina, Jody Bar, ingkaya katamong question of the week. Naning question of the week tamo kasi, basan tane. Nanong balok mong pigasusan pigamitan keng kihang 13-month pay, basan tano rin, marakal na rin, mitipon Di pa lang. kailila rin, guys. Anang Nelson Dayaw, Ay. panyaling ticket K-pop concert. Wow. Sa magkanla rin, kamalda rin, ha? Okay. Nino pa? Karagol na siguro kayo ni Isipan Tane. ko na ba? 13-month pay. Ana Marie M. Kaluwag, isipan ko pa nung noon Noon laman laman. ni Bat. Nuko. Mali Atin mo na pa, yata. Mana Marie, manintrega ni Mr. Kaluwag kaya ka. Okay. O, yan. Magapila. Ali. Ma'am Michelle, tayo ka mo, no? Kung mo gamitan ng 13-month pay mo. Ingkutang. Tayo ka, Sir Dax. Okay. Yako Information po. officer ng Mexico. Sigurado opo. tingay ini. Opo, kaya po, panay, nehepong kalambating akinsi ngayon. 14 pa mo po ngayon, nehepong kalambating akinsi Ayan. Opo. Maglibre. Pero Okay. kaya po kanya yan. Pigamitan tampo, of course, king family lang po rin. Pong mag-aral tapa pong pasibahay niya po, karinlangan po makalaan din. And of course po, syempre, sir, sali tamo at mag-register tamo kaya tamo home run. Mag-alat na kayo po ne, maglele na kayo kaya kayong 13-month pay bahan ng makiyabe ko kitang Yes. home run event. Mag-enjoy na la, makasawpla pa, may bawas la pa. Timba. Ali siguro at yung pamangan eh. And nano yan po yung kikatamong Kapampangan Word of the Day. Yes. Manong Siswan, Gambulan tayo, nano yung kikatamong Word of the Day. Magapok. Magapok, malutong, madaling masira. Matbud. Pero atin mo namang salitang, halimbawa, biyasa yung magluto, magapok yan. Kasi bali mo naman rin nga aliluwang Punta kasi magupok uli sigurong itang mamaltok, itang bala mamaltok yung Kapampangan, itang ating makantay eh. Itang bala mo pure or mga pero anyway, yan po yung bulis sabihan ng magapok, gamitan tayo po Aldoldo. Dagdag ya pong amanong siswan. Kaya ka, tamo yan. O yan po, may-ari na, Jody Bar, Ma'am Mitch, and Sir Dax, marakal pa si Bayan, salamat po. May-ari na po yung metong oras sa pamit, alamitam tamo ngayon ng Aldoning Martis, na anong pataabayin nyo kaya pong pasibayo bukas. Ako po yung kaya kayo ngatsing malagod dyan, alumbang parungaw. Ako naman po yung Jody Dizon Mercado. Kita pong home run, mga anak ko mo, ina ako mag-run. Ikaw mo po yung kaya kayo talaso, yung ating pusong makabalayan. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga.